Kasla prutas? Kasla gulay? Kasla kamuti? Ngumhanga kamuti? Ay, amun tayo. No, anya tiraman. Curious na ka. Tangod na ka. Atat na nga makaramanday toy. Ibagada nga prutas nga gulay. So nga padasan tayo man anya nga talaga tiraman na. Madik amuno napadasan yun dahil di kakabsat nga naramanan ko na kumakasla kamuti. Yung mahamot nga kamuti. Itawag ka no titikot iyakon. First time na nga makakita ti kasto kinhan ko pa'y pulos na ramanan. Ano amutay mo tikong kuna tayo kat. Padasan tayo mat. Tanong amutay ti maipagpaka tayo. Tanan tayo nga ignorante. O di ba kakabsat ko nga inorat. I-comment nyo man kakabsat no. Naramanan nyo mot lang dahito yun. No, naimas mot lang. Agada nga kasla singkamas ka no nga kasla peras. Ngam itsura na kat kamutig. Curious na ka. Muna nga kagat. Para kanya tayo amin. Para kadagiti padak hampay nga nakaraman daytoy. Tangod na ka. Kasla apple nga kasla peras nga talaga. Kasla pa'y unas. Kasla unas, nakasla apple, nakasla peras, nakasla singkamas. Awan ti raman ti kamote. Awan. Itsura na lang kakamote. Naima. At tikot mayaring nga prutas. Kasi lasa na kot prutas nga talaga. Pero ating nga talaga kot raman ti prutas. Juicy pa yan. Sa singkamas nga, sa apple nga, sa medyo unas pa kiti ata, syempre di juicy na garod. First time ko nga talaga. Dagi jay nakaramanon ti kastoy, unang familiar dahito nga prutas o gulay. Amo, comment kayo man no. Maimasan yung mut lang. Para kanya okay lang, naimas mut. Matik amo yung duduma O diba kasla kwan ni, kasla kamuti niya. Kasla kamuti, ngumhanga kamuti. Diba? Amazing. Ay, English na yan. Amazing. Dagiti best friend ko dito. Agro-wardan to rin. Matita man ket nga English na ko. Amazing. You are all amazing. Kanya man kasla kamuti.